Okay Mashaka masifuna kunimina mana angezeni ndla introduction to leya nontomsho to kwala kona and sema kumtsakini kuna muntlha bot maponyeni wafikini mpukini Yevuri mjani ne. Yeah. La ka nongono kwa hina wankani lo kingirikani ile ka YouTube slogan xa kona very EX stores minga va byela la EX stores sula ku ntotora Access doors. Africans le. Africans and production. Mi tra spiegare la. Yeah. Njeni spiegare leswi ngezingela ka swo ta. Xipeka lexiwani xi ndle mhaka lexi. Yeah. Xipeka lexiwani mina loko ni xi vekela enhlokweni a ku nga ri purpose ya ku ni xi vekela hi mhaka ya ku ni la ku duma hi xona. Mani ti maketela bindzu leri ni ri tirhaka ra ti jumping castle ku vana va hakela eswikolweni hi maketa as ku fana na munhu loko a maketa bindzu ra yena. Okay, mina ti jumping castle. Yeah, na jumping castle. Ni ta tshimi byela kahle swo movha mi chumitela swona ku humelela leswi swa jumping castle. La kahle lexi xi ndlaku ni famba na kandla ti-fundile lomu xikolweni. Lexi xi ndlaku loko ni fika ka village yo karhi ni kombela ka principal ni tivisa vana after ku tivisa vana ivi ya vana va cinela a assembly after ku va cinela ni swi vona no vana ni va tsakisini ni fele ni ya tsakisa mani na vatswari ka ni paka movha somewhere ivi vana va sungula ku landzelela ivi va kuma ponyani vatswari va tsaka hi xa mundzuku loko na xikolweni ni kuma ku list ya vana yi tele lava nga hakela. Mavona munhu fa xi veke hansi xa tikanyana una miselo wa xikota the whole time ni kombela mi byela vanhu laha ku n'wina mi beburiwa kwini kahle kahle mi huma kwini. Mina hi beburiwa a Rotterdam ivi ni ta tshama a Giyani so sweswi ni tshama a Giyani a section E ya na xitalo xa mina kwalayo. Okay se maponyelo ku a ri so mi tekini akustekiwa mari muntshwa swa ya okay no sikahle va ka hina mi swi twini ku vera bese va teka loko mi ri na tinambara ta vona call back na inbox ka Facebook mina na Facebook okay so mag pata mi kuma ka WhatsApp WhatsApp iko leo. Okay but boy mbona mkhumi CD lawa ini CD le sena album sena album va ka hi lewani maponyani xipikara enhlokweni i vito album vana president wa vana andipele but maponyani vana va mi rhandza ngopfu swinene ene ni jeleza ngopfu na mina vana a ni hleta ku va ni rhandza ngopfu na mina mara hi nga ri n'wina se mi teki dodo wa va mi rhandza so vana kahle vana va tsakela munhu loyi a va tsakisaka mina leswi swi ndlaku swa ku va ni va cinela na ku va ni va tisela swilo leswi va swi rhandzaku swi endla ku vana va ni rhandza ngopfu swinene. Lero na xikolo mi hlahlayini maphephanyana tibukunyana swin'wana xikolo ni dyondzini ni pasa grade 12 ivi ni heta ni ya dyondza swin'wanyani swa mina matric na malusi mara n'wina mi kahle mo ni kahle ngopfu swinene vanhu ve ri mapenge buku ni kombela mi va byela laha ku ampengi mina a ni pengi mina ni 100% swi tshamisekini andlondlweni ni ku fambisa bindzu ra mina so swi mi khoma njhani mara loko vanhu va mi byela swi fanele xana mina swi ni tsakise ngopfu loko va ku na penga ni ku ripengo leri ri ni pengisaka le because ri ni kumisa mali i ripengo ra kahle ri va ni gile kahle if na penga ku ya mara mina a ni pengi ene na mi twa hi nga ri na ku swi seketela swona loko ku ri ke na mina mi ni pengise guys mi ni pengisa mi ni kombetela malini loko ku ri ke leswi ni swi ndlaku la ka nkanelo wa gingirikani umpengo hayi na khensa na mina la ku mi ni nghenisa kun'wana la ku nga na ncinci okay so album leyi vanhu va yi kuma kwini mara album leyi up to so far na ha ti xavisela xi ya ku huma swa khale ngopfu yi hume hi I think Wednesday ya ku huma album leyi so i ti-track leti ni nga swi vona ku no ku sweswi ni sungule ku invite-iwa loko ni invite-iwa ni swi vona ku ni fanele ni va ni karhi ni cina na hi-tracks ta mina leti ni nga tivisa because vanhu a va ku hi lava tinsimu ta vampela hi ta ku rhamba i ta cina hi nsimu ta wena swi boheke ku ya ni ya endla album. Okay so mi endle na mani album leyi this album ni endle na vanhu va hambanahambana chayele hi va Slinka na va Russian Army na vo Peter Magolongondlo mina artist lava ni nga tirhisa na vona DJ Hodi because i ta xibelani na ta house so a xibelani ntsena la a xibelani ntsena kwala so ya mi album yi kona yi kona but bakaze
Hai ke va ka hina hamamkela ka nungunu kwa hina wa nkane lwa gingirikani na mina mandlele gere gingirikani wa ka mashabani khani ku ekstores ke tsere ke lenyora am testing totora lo kurke mingezo subscribe ka channel ya komna mgelela hasi mi subscribe ngo please subscribe tava xitsukini mi xikhumba mi tlhe mi khumba na clock la ku loko hinta show ta hina n'wina mi nga titimeli mi nga sele endzhaku ku na question yin'wana hi but maponya ni koma mi byela kahle ku ri mina DVD n'wina ya DVD yi herini yi endlini ko shota ku se yi huma by next week Friday ita va ri humile yi ta va kha xavisiwa ya yi ta xavisiwa ku after so far ni va ni karhi nxavisa plus masikoda leswi swo kahle njhe swi kota okay na skipa naswona swi ta huma lexi nga ta xifaniso ku maponya xi tsariwa na ti-cap hi ku na vanhu va le ku swi laveni ku hi lava na ti-cap na skipa okay so loko maponya a ri so hi ku ya hi swa mabindzu na ku tsakisa vana i kongome kwini kahle kahle la vundzuku bya maponya kongome kule ngopfu yeah lexi ni xi lavaku ku nga ri khale ngopfu ni lava ku pfula ndhawu ya vana specific okay laha ni nga ta ku thya ku ri Maponyani children's policy laha specific ku nga tata vana ntsena lomu xikolweni ku navela ka mina i ku a ni nga ha navi ku loko ni ya xikolweni vana va hakela hi voxe ni busy la ku fika le henhla le ka varhangeri va education ku ri funding se na hi lava na mina ku ri vana loko ni ya xikolweni ku va ni fanda hi mfumo ku vana va swi kuma hinkwavo va tlanga hinkwavo ka vona i ku navela ka mina sweswo ene ni vona mi kha mi va tsakisa swinene le mi ri na ti-jumping castle to talo a tele ngopfu a tele swinene ndhawu leyi hinkwayo laha Amaledza lifestyle right a hi ri kwalaha vana va ri busy it was a family day laha vana na vatswari a ku hlangane ndhawu yin'we ku ri ku tiphiniwa swi kala ngopfu la giyani ku va vatswari na vana va huma swin'we va tshama swin'we siku leri a ku ri ntokoto wun'wana va kahle ngopfu swinene mativa hi bot maponyana ku pfuriwe mall la agiyani veri i masingita mall yi kahle ngopfu saseke swinene mara ku na nkingha ma ku na vana van'wani va husaku mati lama va nga khavisa leswi vulaku ku ri misa lowani a ngole ku huweni ni i vana lava fane va tihlanganisa na maponyani va kota ku va va na ndhawu ya vuhuhwela mihleketelo mi nga na yona yi kahle ngopfu ku impela yi tatisa ku ri ku cinca eka vana va nga ha huhisi mati ya le ka fountain mati ya le ka fountain va ka hina i mati yo khavisa a hi mati vo munhu a hlamba xikandza hi wona kumbexana a yimisa nenga ku ino ma ngi basi rende no so i ku loko mo hoxa swandla ka swilo sweswo ne himpela vanhu va ta tsutsumela eka bindzu ra n'wina so ni byelela mali kona nyana loko mi kha mi tsutsuma ndhawu letiwani phela hi lava invite sweswo vona lexi ni hlamarisaka ku va vanhu va ni fambisini swi ni tsakise ngopfu swinene loko swi ni pfulele mavana sweswiwani loko ni rhambiwa khale loko ni rhambiwa a ni rhava ngopfu hi ti-jumping castles ntsena sweswi loko vanhu va ni invita i-jumping castle va heta va ku hi kombela i se hi cinela i mali kwalano jumping castle i mali ya yona and then ku va ni cina ni rhwa xipara enhlokweni i mali ya kona sometimes aka tiphati ta vana va ni kombela ku ni fambisa phati ya vana loko ni fambisa phati ya vana i mali kwalano se ma swi vona ku ri vanhu lava nga ni fambisa hi tifoni va ku a ni tshamisekangi a va ni pfulela mavanti ya mali because se ku edeke swilo leswi vanhu a va nga swi teki enhlokweni amucatwini na rhambiwa ku tanta veka xipikara ni cina ti-event ta ku hambanahambana sweswi va karhi va nyika mali ene ni vona na mavongo na brand win swa tikomba ku ri mi na vision mi na future ma swi vona ku ri mi na xivono mi lava ku ti vona mi ri kwini that's true no swi kahle ngopfu maponyana ni kombe mi byela ncino lowu wu vitaniwa yini ncino lowu ni hete ni wu thyaku i Maponyani dance okay because hi lowu ni trendaku wona vanhu va wu rhandzaku loko no cina ni nga wu endli ku a ni cinani kwala so i ncini xi nga endla ku mu sungula mi vitana xitele xa kahle kahle mi swi vone ku swilo leswiya swilo leswiya me to be honest loko ni cina a ni tshama ni practice ku sweswi no practicela ku mara lexi a xi tikomba loko ni cina loko ni hetelela hi xona a ni twa ni ri kahle okay a hi ndleni so lero mi nga hi belanyana rin'we ntsena lawani hi twa ta Maponyani ku ni nga bela tona kumbe zama Maponyani hi lunghiseleni ni kombela ku va ni dyondzisa ku cina la ku ba Maponyani dance namuntlha okay ni kombela ku mi rhanga mi hi bane ni byela ku ri xipikara ni khoma njhani na nenge lowu wu ndla yini na lowu n'wana wu balansa ni endlisa ku yini a heleni ni kombela mi xipikara a swi karhati mi xi khoma like this okay i nkici wa kona lowu ni khoma hi laha ivi se ni koneketile mi xi veka enhlokweni
Maponyane, 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 maponyane. Okay, wait. Oh, kakaina. Ya, rasha kama muri ba ku shitsu tisha olorwa jana ga shi obegopo. Eh, but what can you say, man? Ah, che sono bene. Mi che se che robo poi hanno tutti ancora molto. Di carrella. Me sen carrella, becam berina sen carrella ngomuna. Mo fitmus. Ah, ma kusiba nchum. Ah, asinda nchum le. Damn. Ah, nam chame bot poi. Okay, Ah, nam chama yo. Okay, bakaina. What do I start? Yeah. Okay. Don't try what I did at home, ne? No, do that kusuka ka boto poya ni moshe. An kan chawo ku bata wela ka fu. Dikizongo bakaina na muntai to phimile ekhaya ungasa na boto poya ni kizongo vlog. Mwe zam subscribe angena subscribe ekankan lo gingirgani. Nikane ku guys dor selekini nyora. Mga tikmet. Salute. Mapoya ande. No, just salute. Mga tikmet.